Beležimo kukuruz koji je u dobroj kondiciji i na oko tako izgleda, zrno je naliveno. Da li je zapravo tako? Zapravo jeste tako. Potrudili smo se, imali smo veoma dobre uslove za setvu i obavljene u optimalnom roku, povoljne uslove za nicanje. Zatim je nastupio period kada je kukuruz malo stagnirao u porastu. Uzrok su bile niske temperature, pad temperature, ali već nakon viših temperatura kukuruz je nastavio svoj dalji porast. Mi smo tu odradili negu i zaštitu, a toplota i voda su odradile sve to da kukuruz danas izgleda ovako. Nećemo pričati o površinama koje su stradale pod nevremenom, o tome smo pričali u ranijim emisijama. Dakle, da se vratimo onoj većini površina koja je u dobroj kondiciji, kako zapravo biljke podnose ove temperaturne promene, te imamo vrele dane, pa imamo zahlađenje, imamo kiše, ili i u ovoj fazi rasta i razvoja kukuruzu to prija? Pa, vremenske prilike su uvek tako promenljive i svakako da biljke reaguju. Da li su u pitanju neki klimatski ti rizični činioci u smislu viših temperatura, nižih temperatura, padavina, da ne pominjem sada u kojim sve oblicima i šta smo sve pretrpeli ove godine, ali sada nakon oplodnje i sada kada je kukuruz u fazi nalivanja, zaista možemo da se nadamo dobrom prinosu. Što se tiče tih klimatskih promjena i tih rizičnih klimatskih, da kažem, činjenica, oni su često i ograničavajući faktor biljne proizvodnje i na njih zaista ne možemo da utičemo i oni najviše prosto i limitiraju i utiču na čitavu biljnu proizvodnju kada je reč o kulturnim biljkama.